Om Swastiastu. Punapi gadali-dali sarang sami, mogi-mogi sarang sami ngemangguhang kerahayuan. Ring rahinani mangkin, Bapak paca ngaturang materi ring kelas pitu sani kepertama ring semester siki puniki inggih punika Orti Bali utawi Gatre Bali. Inggih, durus piar sayang. Napi punika Orti Bali. Orti Bali utawi Gatre Bali inggih punika seluwirin gatre utawi orti sane medaging peristiwa utawi kejadian sane faktual. Penting miwah preside nudut kayun sang sane ngwacen miwah sang sane miragiang daler nganggen basa Bali pina ke basa pengenter nyani. Manut penglimak nyani, Orti Bali punika wenten saking asiki media elektronik mekadi televisi, radio, internet, miwah sane lianan. Sane keping kalih saking media cetak mekadi koran, majalah, miwah sane lianan. Inggian tata titi sane ngewangun orti punika nganggen rumusan 5W1H. Inggih punika what, napi, who, sire, where, ring dije, when, pidan, why, ngudiang, how, kengken. Sane kepertama pikobat napi sane wenten ring orti punika. Sane keping kalih sire sane wenten ngarepin pikobat nganutin orti punika. Sane keping 3 ring dije pikobat punika memargi. Sane keping 4 pidan wenten pikobat punika. Sane keping 5 ngudiang wenten pikobat punika. Sane keping 6 kengken dados wenten pikobat punika. Inggih, punika iwau materi sane kepertama ring semester siki puniki. Tetap semangat belajar, ngerajagang, aksara, basa, miwah budaya Bali druwene. Suksema. Om Santi 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 Om.